A pleasant evening to one and all, respected judges, the organizers, Directorate of Sports and Youth Affairs, and to you all, my dear participants. We are from St. Xavier's College, Umoid, representing Southwest Khasi Hills District. The title of the song that we are going to sing is Kalingkor Nabenta Kari, composed by Robert June Kharjarin. This is an awakening song that makes Khasi people to realize the deterioration of our culture, loss of lands, and a call for unity. Ikun dari ki ang lingmo lam tip shanu jing im kinjo ikun dari ki ang lingmo lam tip shanu jing im kinjo Koi wir perking keleng kahimari lumri thor deu met Gaktin kau langsing nang milai dustur nang mikis nem nang swai saipan labat klis yang bari syong knor puram lajan nari trashnong muluk kitrai jaka om dei syuma pi om dei manga trashnong muluk kitrai jaka om dei syuma pi om dei manga korbaryari daten bangdu serto kikun tang jabandu kikun dari ki ang linggo lam tip shanu jing im kinjo kikun dari ki ang linggo lam tip shanu jing im kinjo Ukun dari lingkor kenya pi bangkit banma banlen haladehi Ukun dari lingkor kenya pi bangkit banma banlen haladehi Ulat chong kaying bendi Utelai pasi bat kuli ki ap kemang yapi Wat lahas rengiu kajing yap Yapi tap tap Ublay un sumar un yarap Kae kajuat terhak amensim Pimdei ban salia wat ban ai la jing dim Kae kajuat terhak amensim Pimdei ban salia wat ban ai ya la jing
Nong sen syarki satku daling dongki penpai Kari kaya panggon marwe kaot ku selai Ukur nar berkis bayro pagi bom ho Ki oroy lados tur majing im Ta sertok Ki gorbari ti la janjalenti Shanu ken kan lam manu balaban yo I Gorbari ti la janjalenti La danim la kersiu Panten impat yaki Korbar yari datan Serto kikun tang jabat no Kikun kari ki ang linggo Lem tip syanu jing im kinjo Kikun kari ki ang linggo Lem tip syanu jing im kinjo Thank you, Kublai Mitila.